دەم باش تەماشەوان نێژا خوشحالیم بۆ دیدارەکە دنیا تایبەت گەل هەوێن هێژا داین. بێگومان پرسا کۆمیسیۆنا بڵندە سەربەخۆی هەڵبژارتنان لە عێراقê pirsێکی gelekî gerin bû di rojeva parlemanê Iraqê de ku gelek nekokî li ser hebûn ji berwiyekê aya ew yasayê ku niha ev komîsyona pêkar dike bête serrastkirin anekê xwe bimîne. Bêguman lê servêyekê jî kî boçûnên ciyawaz hebûn heya di nava lîstên Kurdan jî de li parlemanê Iraqê boçûnên ciyawaz hebûn. Hebûn dixwastin ku jimara ئەندامێت vê komisyonê ji neh kesan bibe 15 kes hebûne ku xwe bimînin. Lê ser encam her ji maran ku xweman bûne neh kes ku berê. Hêjan bû Piter got û bêşkirinê li ser evê desteya nû ya Komîsyona Serbexwe Hilbijartinan li Iraqê karê wan ecendayê wan ku bêguman di niha jî de bi taybetî sala bêt gelek hilbijartin li ber wan hene hilbijartinên parlemaniyên Iraqê hilbijartinên parlemaniyên Kurdistanê jî di heman dem de hilbijartinên civatên parêzgehên Iraqê pirsa Kerkûkê û civatên parêzgehên Herêma Kurdistanê jî ku çendîn sal li ser demê yasaya xwe derbas kiriye. Bû Piter got û bêşkirin li ser vêyekê me mêvandariya serbest Mustafa Amêdî serokê nû yê civata bilenda Komîsyona Serbexwe Hilbijartinan li Iraqê kiriye. Gay serbest spas bû vê derfet. Spas baş, gelek spas bûyên artê bû vê derîvê û vê dîdarê. Spas. Bêguman persameyekê de be desteya nû ya vê komîsyonê hate hilbijartin ku hûn jî wekû serokê civata bilenda Komîsyona Serbexwe Hilbijartinên Iraqê ne. Aya di werzêweyê nîyê karkirinê de ecenda û şêwaz û sîstemê karkirinê wa dê çawa vegelo? Komisyona bala ya girêde karê wê çend yasayeka ve. Ev yasayane ku tuxîbê karê me diyar dikin. Destpêka ve yasaya ve yasaya komisyonê xwe ji mala 11 sala 2007 و هر یاسایên girêdayên hilbijartina ve çê yasaya ji mala 36 ya hilbijartina civatên parêzgehan ne girêdayî perêmekê ve yan yasaya ji mala êk ya hilbijartinê Parlemanê Herêmê Kurdistanê û gelek ji mala yasayê diyet peywendîdar planêt bêjin malî ve û pirêveberiyatî ve îdarî ve em girêdayînê vê ve. Nisbet komisyonê wek te îşaret pêda sala bêtin me rûznameka hilbijartina zora giring û alûz jî nefsî wext daşên bêjim ya hey. Em nûke kar dikin bû hilbijartinê civatên parêzgehên Iraqê ku ji bijlî her sê parêzgehên Kurdistanê de we me dest kiriye bikarî her roja duyê de me sînd xwarî me piştîngî dest davêtiye bikarî. Heta nûke me heft sîstemê hilbijartina derêne me خشتê emeliyatî yan jî ya cedwel emeliyat yan bêjîneyê planê me dîsa ev jî danaya ve karê rojane me li vêre dest pê kiriye. Ama sebaret rêveçûn û rêvebirina karê hilbijartina me berînka jî ku min îşaret pêda ew ya girêdayê her بله دê paşê yîne ser vêyekê di nava pirsameyek dî ew ye ew hemû nîqaşatê di nava Parlemanê Iraqê bi rêveçoyî bi taybetî li ser serrastkirina yasayê Komîsyona Bilenda Serbexwe Hilbijartinan bi taybetî di nava kotelên Kurdî jî de bêguman xilafat hebûn li ser vêyekê. Heya çend ev nîqaşe bûne sedemek bû pêtir ektivkirin û dewlemendkirina karê we an berûvan jî ve. Em wek komisyon cihekê cêbecêkerîn yanî her yasayeka bihête danan bû hilbijartina em dibez dê ku dibêjin vê yasayê tenfîzkên ser waqeyî. Ama ev gengeşet hatîne kirin li ser ku dibêjin Parlemanê yan jî li Meclis Nûva Iraqê ev ve gelek bûne egerê hindê gîrû bû dest nîşankirina me çend meheka ew çend mehek dibûne egerê hindê ku çend meheka hilbijartinên civatên parêzgeha jî bihêne êron. Lê ku dibêjin ev gengeşe aya meselan ku hindeka digotî bibine 15 yan bibine 10 yan her neh mînin ew ku dibêjin herêkê ekîd belkî lanê xwe yê baş û lanê xwe yê ku dibêjin yê xirab jî hebîtin her ku dibêjin lekî
بوچونه خوی تایبەت وێ بابەتی ده پرسامەیە تایبەت دەبێت بە تۆ کودنهادا بێگومان سەرۆکاتیە جڤاتە بڵندا کۆمیسیۆنە دکەی و تۆ دناوا واقعی کارکردناوێدای دناوا لیستێن کوردستانی خلافات هەبوون تایبەتی گۆڕان لە حەزی کرد پازدە ئەندام بن وەکو دەبێژن پازداندا ئەو پتر دەکارن وەکو کورد ئالیە کوردان باندۆریەخوا هەبێ هەبوون ژێک دەخواستن هەر وەکو خۆ بمینە دیتناتە بەڤی ئەوەی ما با باشتر بۆ ئان پازدە ئەندام باندا باشتر بوون چاوە باشتر دیتنا من vêre yasa biryare dat. Vêre yasa komisyonê tê dihatiye ku divêt nehbin. Eger hat ba biryar da ba bibana pazda divêt yasa hat ba guhorîn û guhorîna yasayê jî bê ku du çentmehekê dî pê diviyan heta ev proje hat ba nav parlemanî de hat ba iqrar kirin. Ev e êk du eger hat ba bibana pazda jî biryardara nav civata komisyara da gelek zehmet lehêd. Em gelek cara nû ke neh kesên jî me gengeşet tund têne kirin ser hindek babeta gelek cara ku dibêjin bûçûnê cewaz têne li derve heta ev hemî bûçûne bêhna rek ê xistin bû dîv biryarekê bêjin gelek cara em tûşî giriftat bîn em tûşî hindet bîn çendîn saeta ku bûnê me dirêj bibin heta gehîne biryarekê aya eger bibana pazda da çem zehmettir bêt bûçûna min ev heta mewzuê ku dibêjin نصابê vê jî gelek cara dîr bû heke rêkeftin bêhne kirin tesîrê lê bêhte kirin yanî nedîr bû dilê jî ya şûlî bibîte egerê nerêvebirina şûlî an alûzkirina بله تو بێژی gelê cara saet em kombûnakên wekû xîlafatê di nava endamên komisyonê bi xwe de gel û ew xîlafat çi ne aya ecendayê layinê siyasî li derve komisyonê zalin li ser endamên vê komisyonê bû nimûne tu wekû nûnerê Partiya Demokrata Kurdistanê ku bûye serokê vê civatê bêguman pêştr jî ker nûnerê partî فرج حیدری سروکی جوات کمیسیون بوم گلو اجندای عالیین سیاسی هم شیعه هم کردان هم سنان زالن لسرند کو هند ناوا کمیسیون دا کو بگومان و یاسای که یا سواد اس نشانه کاریوت که بو خلافت وانه سیارت راستی دوله از اول جار لانه که برسوایدم ام هر چند یاسای کمیسیونه اوید رن نشان کریه کو پارلمان وان هر نه کسا دست نشان بکتن لی راست الویره کد بجن کتل هنا و هر کتلاجی یا کد بجن بر بجیرت خوانه لی روجا دنگ هات یدان ام هر نه کس نوینرت همی گل عراقینه اف ایک دو ام نوینرت که کرد نوینرت همی کردامه و الجلوجي اسمو صاك شخص بينو اسنوينري بارتد فيرا دا صلاته وبوزيسيوني هدو كم چون كل فيرا دو بهما بسيارة هكو بجن لانه دو بسيارة افغان كشت هنا كرن بوچي دلجد بن كوية نه كسا ام حفت كس ناف كومسيوني چوينا فيجيهي اوان كسا هميام خبركا باشو ديرو دلش هيات في كاري دا هرچند بلكي ظروف كار مال الدهوكي مثلا نوكي كربلاء ونوكي البغداد رصافيا ونوكي جفيا ونوكي كركيكيا لو الفيلا هركي بوچون خوي تايبت بريفا برنا كاري دا هينا اما وادي هكر هر كسكي البوچون دجي هبن انجي تو بيجي تاثير جي لهبن كاري دا ام گريداينه چند سيستم و يا سيفا وشوي هم يقرنكتر ما نظام داخلي هاي الدفيلة ده هر كوفاكو ابو كيشا ام دكينا اكو بجن تصويت ام جن بين الساكن الفيلا نهكسن ونهكسا ريفا بالي جنب بين مدير اداره انتخابي رئيس اداره انتخابي وي مافنينا دنگي بدات مينا ويلي هشت وان هشت کسا اگر چار بونا بوچونا کبی چار دی بوچونا بید او چارت کو از الجلوما او دبته و الفيرا ام قريت دايني بنظام داخلي و افغان قشا بالعكس بيتر زنگين كتن بابتينا بيتا بس كما يدي جلي جاران سركداتي هرم كردستان حكومت نافندي تومت باركه بويچندي کو جيب جكار دستورين بتايبتي او مافين پيونديان به كردان به مافين اجتماعي نتوين كردان هبو من نمونه ماده 140 که هر وسایل نفت و گازی و پیشمرگه هیا داویه گله جاران
جاران اویدیوان شکاوان هي سیقاوان یا تمام به آلیه جیبجیکار لبغدانین جبو پرزگریکن کردا چاره سر بکن بگومان هاجی کریس آلوزه آیا هین وکو کمیسیونا بلند سربخوی هلبجاردن کو بگومان رنگ ودان همو طوایف و همو آلیین سریکن عراقیه اگر هاتو صبحی در انجام هلبجاردن بزرارا کردانش کا آیا هوند کارن تو کو گلی جاران جی دبیجن کو پوستیتا زیاتر پوستیتا که تشریفاتی جبر کو او پوست گرین نوا کمیسیون دا پوست دایره الانتخابیه ان کو بازنا هلبجاردن کو جاری دولت ریاست تپری برن گلو گرانتی که کو هین هنگی بکاربن بو برجان دیا گل ی کردان به تایبتی هر پرسکر پیشاته بشکنه بوچونا من اف بوچونه توصى هاي كود بيجن جواتا كوميسياليان ساروك جواتا كوميسياليان يان ساروك ريفابريا هالبجاتنا كو يان بين مدير إدارة انتخابي دا صالات هابيتن شيتن انجامت هالبجاتنا بغوريتن بوچونا من أفا كود بيجن بابت هالبجاتنا باشتنا جهيد چونك هالبجاتن المحطة ويزقهات هتاكلن وفالتنا ودنجاجي هالويلت هنا كلن يعني كسك السري نشتن في بريار بداتن كدسكالية كد انجام بداتن ليه جواتا كوميسيارا الديف ياسايا او سلطة حصرية كو سكالا وقتت هنا البرسنجوي الفيرا هل سكالا قال ديف مرجة خوية ياسايا بن دبريار لسه كنت بجنب في شكلي سار هتادان لو نا اس كردمو اس احتزاز جيب هست خوينا تويد كم ونا هر كسا كديجي كو هل مكونة كديجي بيتن تشيتن كنت بجن البريارك بلند دسكاري بكت لين خالك جلك جرنجو هي مدفت الفير إشارتهم أو شيء سيستمي هالبجارتن هي جنب بين النظام الانتخابي أف سيستمي هالبجارتن أفيا كنت بجن ديارت كات كو شو دنگ دهنا ووارتن ديسا هر كرسيه كيان هر مقعده كي چند دنگ ده بو هنا دانان والناف ليست ده چو هنا پیشکش کرن دوباش کرنا و دنگال سر اف کسی ناف لیسته دا اوه بجن بلگه سبستر لسر وی پرسیجی که آلیه کردان بریان هاجیک دما کرسی لهرما کردستان لپارزگاه هرما کردستان هاتیه دابش کردن او ناراضی بون بونمونه لپارزگاه ها موصله هالبجارتنین 2006 19 کرسی هبون هالبجارتنین 2010 بوان بونسیو ایک کرسی دمک دا لهر سه محافظات هرما کردستان تنه از بوارن 5 کرسی زیاده بون گلک جاران جافدر تایبتی نونرین کردان لبغداد بیجن بو مثلا لسلیمانیه هر پارلمانتری 49000 دنگتینان لدهوک 48000 لهولیر 47000 دمک گل محافظات عراقی هبون 20000 عند کیمک پترج 20000 دنگ دینان و بو پارلمانتر آیا اف رجا و بوی شوازی و چه الټرناتیو و کو کمیسیونانو و کو جواتانو یا کمیسیون کو بو جبه کو وان سکالا و وان نارینان جیل برچا بگیره الديف دستور العراقي هل 100,000 كسا بو هيا يك كرسي بو بهتا دابين كرن برلمان عراقي الكوميسيون الداتا بيس اخو اعتماد داني تسل داتا بيس وزارة التجارة الفيلا اف بجن جمارات هنا داباش كرن اگر بيتو خلالك امشين بيجين هبيت يا نبيت اول نلدف كوميسيونت هتا دست نشان كرن چونكو برلمان عراقي او دابشت کتن که هر پارزگاه که چند کرسی بول جواتا نوینه رانجی مجلس نواب تینا دانان ام وک کمیسیون مجرد الوی جبه جد کن لو جی گلک جورا اف خفتنت هتا کرن و لایند کردی اگر ویتن وی خاله دست نشان کن بتویا سکالای سال داتابیس وزارت تجاره بکن و دابشین بیجن اول فعلا ویرا مثلا کردا فلان پارزگاهان فلان جی غدرک لهاتیا کرن یا نه
پرسەگەمە یادی لەسەر ئەوەیە پرێڤچنە پرۆسسەیە دنهادا کو بێگومە بەریانناجێک هەر پرۆسسە کار بژانە برێڤچۆ gelek خەلکێ gelek یاریان سیاسی سکالا بوون و ئەف پرۆسسەیان زیهنینە ئەو تەزویر تێدا هاتێکردن ئان gelekî bêguman skalaجî li seraseke bilind hikûmetî 2010 taybetî lîsta dewleta yasa û lîsta Iraqîye bû demekî zor encam paşxistin ji ber vê gumanî heya li Herêma Kurdistanê jî bêguman ev guman heye. Gelo di niha da şêwazê pirêvebirina vê prosesê û awayê teknîka we ya nû ya komisyonê dê çawa be ji ber ku ev gilêye nemî. سبارەت هەر خاڵەکات هێتن و بژن هەلبژاتنê tên Iraqê tên encamdan kêmûkasî têda hene ev bûçûne divê bizanîtin ka سیستەمê van hilbijartina çawa ye û rênmayê van hilbijartina çawa ye her ser astê mihetê û heta digihîte wîzgehê û heta digihîte li wî cihê ku em van encama dikeyne qaidet beyanat da. Li vêre hemî sala me hindek rênmayê taybetê tên bû nehêlana tezwîrê yan jî kêmkirina tezwîrê. Ev rênmaye sal bi sal pêtir têne şidandin. We me li bere bû vî karî em lijneka taybet civata komisyara danîn da dîsan van rênmaya ku bijin pê de biçine ve û hindek xalet eger yê lawaz jî hebin bihêne dest nîşankirûn pêtir biçîn. Ev e xalek. Xala duyê hemî helbijatina çil vêre çil de yani Iraqê hindek xelkê diye hî hevbeşet komisyonê ne komisyon helbtinê nîne helbijatina pirêvetbet û encam detin. Wekî kiyanê siyasî wan wekîlên xwe hene wekîlên qewaran siyasî li vêre ev e eger dirist dahî erkê xwe rabibin çên gelek hişyar bin li ser her hilbijatinekê û rênmayê wê ku bibine egerek ev e dubare nebine ve. Layanê dî layanêt ev münazematan bênî mujtema medenî ew jî dîsa خلقی خواه همی محطه و همی ازگاه دیسان شن وی ارکی رابن لی خالق دیا هر گلنگ دویره ده هیا بو اعلان نتیجه انجامت هل بجارتنا راستی مل و جاره یعنی جواتانی البره وی دمی گلک کم کن چونکو دفمه و کمیسیون ام باشت به آگهین اف وقت هالبجاتن تهت نکرن حتی دیار کنه انجام فتره که زورا گرنگه اف فتره گلک جرال گلک دولتات بیت اگر هنده شر و پک دادن و وضع سیاسی تک بچیته اینگی اف فتره بهت کم کردن اف خالد یکود بجن هتا لادان و اف کار مروف ترسنا مینید لو عمل بره و فتره دی اف فتره گلک هتا کم کردن و چنا بیتن اف برینو که مثلا چند بویه دی نیو که وقتی کم ترجیشین انجام دیار کنید. ولی پرسیدم و دن هذا بحثی هل بجارتنین مجالس المحافظات آن کجوات پارێزگەی عێراق تێکردن و وەژی سەقفێک دەستی شانکردیە ئەگەر حکوومەتە عێراق دەوی دەمیدا هێندەکارن بۆ نمونە بۆ 10 حتا 25 نیسانە ساڵە 2013 هێندەکارن پرۆسێسە هەڵبژاردنە پرێوە بن ئەگەر حکوومەتە عێراق بێگومان یا بەرهەبە بوو vêyekê. Gelo dinahada bilîk û 2009 انتخابات مجالس المحافظات yet Iraqê pirêve çibû û Kerkûkê û Herêma Kurdistan jî nihadin encamdan. Bu vêyekê alternatîvê we çi ye? سبارت هالبجاتن جباتن پارێزگehên Iraqê me benûka jî îşaret pêda me dest bi karî kiriye. Lê helbijatinê civata parêzgehê Kerkûkê rastî cihê daxeya li evvel 2005 hatîne kirin, 2009 heta nûka nehatîne yanî li gel hemî Iraqê nehatine encamdan. Eger jî mukewinatê wêrê ku bijin rêk nekefîne çên yasayeka taybet bû van helbijatina derêxin. Me dîtinek li gel lijna qanûniya kiriye ya civata parêzgeha dîsa du rîniştin min gel
گل کوپلاری کرینا هر اف موضوع هاتینا بحث کردن الکیشا سرکی یا کرکی که نبین وان مکونات سر دو خاله بتنه یا اف خاله دی همی اشم بجم ده يعني ممکنه بین چهار سر کن اوجی ایک شوان سجل آنجی تومارا دنگدر آنجی سجل ناخبیه یا دی ریو برنا پروسس امنی دمه هل بجارتنا ده الویلا بدیتنا من اگر افلا یعنی کمیسیون جیب کنه پشکک و آنجی بجدارک و دوان گفتگو وان نقاشت هنه کرنا بین دینی نه ام ببینه هاری کار بوره که اکود بجن چهار سریه که بوان هدو کشا کو جه نقاش و خلافه. ولی وقتی تا گویی نونر یونامی کوپلار ایبخو بگمان سردنا کرکو که جیکر بو خاص بو کار بجارتن بینه کرن نوری مالی که سرک وزیر عراق اف خواسته باز بارم گله کلانی دیج اف خواسته نه مادام فهمی خواسته نه این دکارن لسروان خواستن هل بجارتن علی کرکو که جی انجام دن اگر انجام ندن دنهادا کو بگمان و گله که سال جیل سر وقت یا سایپری چون اوتاشان باندوری دی هبه. ما بری این 20 روزا نامک آراسته پارلمان عراق کریه جوات نوینرا که آیا جوات نوینرا چه نیت هیا بو هل بجاتنت جوات پارزگاهن کرکی که آیا دویتن گل پارزگاهن همی عراق بهتا کرن یان پشتینگی یاسای که تایبت نیت هیا بینه در و یان هر یاسای جواتن پارزگاهن عراق الام آنجی هفدن دیگه جواتن پارزگاهن هرما بالضبط اوان جواب والله ما اكد بجم نامك رسمي دايا کو بجیتن ده یاسای که تایبت بو جوات پارزگاهن کرکوک البردست دایه ام ده دارخین او یاسا او ده دیار کد که کش لایانه ده وان هکود بجن هل بجاتنا پری و بعد کو به اکو دو بنسبت ما کمیسیونه دیسا لایانه امنی کدکی ریو بریوه کتن و سیستم هل بجاتنا ده دویره دا چه بیتن و دم ویجی که کیش لایانه برپرسه روژاوه دموه دیار کتن. بله سر هرما کردستان بگمان اول 2005 هرما کردستان جی که انتخابات جوات پارزگاهان ها انجام دادن گله جاران تحدید وقفی جی کری وقف زمانی بو انجام دادن بو نمونه سال وکو اسایدار لمها ایلول بریار بو هل بجارنه جوات پارزگاهان لهرما کردستان بهن انجام داد لنه ها انجام داد گلو سبب چه بو آیا کمیسیون برهفنه بو ان سبب عالیه دی هرما کردستان بکو اوان بریار نده بکو هل بجارتن بینه کرن راستی همی خلقا گادارا 27 حیوانه یعنی ایلونه هات بود دست نشان کردن بو انجام دانا جوات پارزگاهن هرمن کردستانه لی گیروبونا دست نشان کردن جوات نیا کمیسیارا بو اگر هنده کو کمیسیون بجیتن ام دوی وقتی داد آماده نینین ام نشین هر بجارتنا بکین اما بو اگر هنده کو بهنه دیر اخستن کمیسیون هر بجارتنا سبب بو نه حکومت با هل بجارن بین انجام دان اول دیف بوچونت ما کو اول برچاو خلقی اما وقتی تشتکه بیت اینها حکومت هرما کردستان چه مبادرانی نه چه دست پیش خرینی نه جبو کو تحدیدا دم انجام دادن هل بجارتن کندمه که دا 25 هفته 2013 تبیا هل بجارتن پارلمان کردستان جی بینه کردن هیانها چه برسوان نه بو که بو گل راستی هل بجاتنا که کمیسیون پیتویا شش هیوا برینگی شش ماه برینگی بیتا آگاهدار کردن لی ما دو محل برسینگی مهنه اگر بیتو قیاده کردیان جوات وزیر هرما کردستان بریاره بدد و هر دیتنا که ما الگل لعن البرپرس الحکمت هرمه اوه اکش خالت سرکیه کو ام ده گفتگوی لسروی بابتی کن حتی انو که من نکریه ولی حتی انو که چی اشارات جیبو من نهاتینه که آیا ده ام تو وقت خدا کن یا نه یا جی خالقادیه هید اگر بیتو کمیسیون تایبت پرما کردستان و بهت اکود بجن درست کردن و دوی وقتی داب گهن آمدن اوج دیسا هر حکمت عالمی وگرده هل هرما کردستان دسته بلنده هل بجارتن هرما کردستان هیا آیا تنسیق و کمیسیون کناونت چیه گل و دسته هیا چند و دسته صلاحیت هرما کردستان آن هیا چند د آستیب ریوی برنو و اکتیف کردن کاری خود آبیه الفيلا راستي مدفت تشتكي أسروهن كم أوجي
دستا بالای هەلبژاتنت هەرێمێ ئەو ئۆفیسەکە گرێدایە کۆمسیونە باڵا هەلبژارتنە کومە بیست ئۆفیل سەرانسەری عێراقی هەنە یەک شوایە هەرێمیە کول ئەربیلێ ئەمە دەستا باڵا هەلبژارتنە یا کوردستانê که ئەڤە پروژه یاسایەکەیە پەرلەمانی هەرێمە کوردستانê حتا نوکە پروژه یاسایە هێشتا نەهاتیە گفتوگویاوی نەهاتیە تەمامکردن ku reka xwe bibînît û bizanîn ew di kengî hête encam dan. Lê ev ofîsa me li Heblêrê ofîsa herêmî ev ê hindek dîf yasaya ji mala 11/2007 ev de her helbijatineka li herêmê bihête kirin eger bêt û Komîsyona Kurdistanê nehête diristkirin ev de prêvebet lê li bin çavdêrî û îşrafa Komîsyona Bala Helbijatina Belê Kayser bes dayê pirsa me de ew be تو وەکو سەرروکێ جڤاتە بڵند یا کۆمسیۆنە سەربەخۆی هەڵبژارتنە عێراقê هەیە چندێت و گەشتبینی تایبەتی ڕەوشانهایە عێراقێدا و بەرسڤە حکوومەتە هەمیە ناوەندی هەمیە هەرێما کوردستانێدا گوف هەڵبژاردن ساڵا بێت و چەندین هەڵبژارتنە گوتی دەڕۆژەوێدا دەبن و لە گۆر یاسای پێویستە بێنە ئەنجامدان فعلا نەف هەڵبژاردنە دەوەختی خۆدا بێنە ئەنجامدان سەبارەت هەڵبژارتنێت جڤاتên parêzgehên Iraqê ez gelek gejbînim ku yani çend rojê hêt di hikûmeta Iraqê vê wajê yan jî vê tarîxê destnîşan ketin bû me çunku me nivîsînek daye berî 10 roja em li jivana vê bersiva wayne lê evên dî rastî girêdayî bazı siyasî vene bes em wek komîsyon hemî gava em rêka çareser bûyne yani wekî çawa berebî bên em tişên wê rêkê danîn ku hemî عملية سياسية العراق دا تورك دا بهتكن چونكو چه ديمقراطية نهتا انجام دان به هالبجارتن چه هالبجارتن جي نهنا انجام دان بلا انا كبيتن كوي وان هالبجارتن بريفا بعد كل العراق جي ياساي ودستوري دست نشان كريا كوميسيون بالا هالبجارتن سربست مصطفى عمدي سروكي جفاطة بلند كوميسيون سربخوي هالبجارتن عراق جالي سباس بو في درفتي كوتا هاي دليل سر كار نوي كوميسيون بو بينرين ان ارتداي زور سباس تماشاوان نجا هيا هبديتنا كدن هر شاد و بختار بن